kan kyerɛ wo nti sɛ ye mo fa ndi ye po ye mpo omo ewo bika adaachi no obi di ndi betum tirima adaachi no ri afa so abonema obi so na hu bida maami o se wo enye ni nyina no abanu kura no wo unim de me maami ye me nya wo nya bebo ni so na je se ode ni maami ye no na ode be kire ne ba no sabi na brabo se de si yen nanso yen kan hu se ye maami no de no na wo misa bofra no de siye oba ya titum wo misa se ye den de ne ba ya sabi aduane no de si wo bedi ana o de bi ye ka kire no an wo hyew so o to hyew so na dim ba ya na je se o prepare okura na ne de min kam ye ma kase kam mam ke bia mamu no enya wura mo from bi intino o kan ba ko be kan be 3577 na che se nya de se o sere na che se nya de so be mia na no mo aka gu no so da me ba yesa na moye se pass wo obetra no aka se na me obua obechirim papa ka ba ku bia obenya ya no e de ama na che se ono de oni mo ka na se bi buru ne ma me papa eni mo ka eno Opemsuo di se de bi edun nda mfofro mfra no wo mra mi nche yim se na oso ahene no manga na ye won dia sanse china bi ye ne ho a mfra mu biara ebetimi asore ya adwuma yeyo ya na mani age. I'm very very much privileged se nyame adom nyame akonya ti se ya ne mfra no idi nkomo na afi on kire onadwo menim sa na pe bibia e kama mfa kwan so echia obibia uti Opemsuo Radio 104.7 go Facebook on live so ubenya Opemsuo Radio Facebook live with me enye na wahwe o share na fe wachira wadwen o trouble focus am to nkan ti tro ho na de obi name is mabreso brofo no and how and the why in the what okay nkan no metimi asum kakra yamani bi ewa ha sara nso na mini bema SK enso na chen bia me de bia me no na edidwuman kama awo ni bi nso ha ibetini ebisa ho ne ohwe mofra na brabo na sena esi koso omunya e parent so ebisa ono SK di onye parent SK oye singer intino ebisa ni se wono de won to brunya tade da enkofu suje omumai SK onfa ho wo pa fasia wada onfa ho se akura no be show unshow enye ne foko onfa nya asem bia eno so ade ha dwen papa intino ai guso am se papa ikura papa o video but wow mienu okay eno ndo no huso nkamdane ayini ko no so na osi nyame adon wawo nti to brunya atade oboni tinku osi to brunya atade na enu kura eda so ho na eda so ho a kwan be na mo frɛ faso agibrunya atade chochoran na eda so ho na eda so ho a kwan be na watro de mekan eda so ho a kwan be na mo frɛ faso agibrunya mo aju brunya atade kan ndie isina biscuit na da ko bi fia na watete obedu fi no awe nyina biscuit ni so ni nsuo na ekofisa ifuse enye de we nim ti wedu fi na chese wa finish up na bibia nso ai kama na ne da so tesa brunye ba ye manum mumfa ntutu mfa ni mantutu ni ma na munya brunya tade no evise mi aso am kan de bia kwesi ada so kwa so nya tade ko na brunya no ne de na aba ti mu ba be chirim de aba no match ni pa kure din bunya na mo hwese e fa mo ho a ya na da no ntokwa fie na mo frey ehu de omunye hu da akora ba ko kan asem che na ma mre we o hwe ma mi di so ma bunya we do twu muta mary akoko life me wi fools fools no nim de adekro fools no ye de o mo twitwa package na wo box mu akora so no wi fools this bunya de o very life akoko a wote ase nti baby enso nyamiti ase baba memo akwaba na wonte say se nyame adom yi so ne mo Fred di nkomo bibiri se de nkomo no kokoko so na yo brunyem de o se mo mutu brunyanyum
enti papa we buru nyane mami akora ba ko se ni sali na no de onim to no na just one day wutwu mutan wa sa no beka no upumpu ni sabili just na no nti na wanya bi edi aka buru nyane eba no papa bi subo onyin bi o se be ufuo ni abenkwan na benkwan bibia wumbi so akai sa papa no mema no o bo sa anyum no yo we mami ma ni bre na ya kom no be kun o bo sa anyum no se kontombre ni abenkwan pe bro nyanyum no na mufra no enso fa sepo mu fi kama mebisa lady ba ko mi wi ana mako poems no a for Christmas auntie pacho memo akwaba yeah no na won ti say chanyame anu na so ya dom bro nyanda so sure wo say cheda so cho no one de bai cho one de bai cho no ni ho cho ni ho kra rescue ka brunya o de mfa ho na de me nkola no ti mungada nkola no mame na mo meto brunya nwum no mama afishapa o mu ni anom a wo fi inti say afia to ye edini pepepe papa na yo boninko papa na yo boninko afia to ye edini pepepe akabe emse next week yankopon ya no an chese brunya no an we yiniti no chese peno kura wo de abama chese otu se peno eye adwuma intino sana etitie we dey make a jose no dey intino eniaba ebedi kan ama yem poem wi ana adwom tofo no aba. Yes my dear. Good morning, listeners. My name is Blessing. The title of my poem is Children of These Days. Children of these days, we are one. We are one. Children of these days, let us come together and worship God, because God is the only one that we believe in Him. Children of these days, God sent His Son, Jesus Christ, to come and die for us, for our sins. Children of these days, we are one. Amen. Children of these days, we are one. Are you sure, Brother? Also, you are sure. So I say we are walking now, you know, na umu na we net saying I feel was in a madam for Naneka. Children of these days, Nemo Frano, cry one cry, a champion for a dear Basayana. I have some for party, my but let's go, me tea. Opemsuo. Afia to ya dini pe. Afia to ya dini pe. Papa na yo boninko. Papa na yo boninko. Opemsuo. Afia to ya dini pe. Afia to ya dini pe. Papa yo boninko. Papa yo boninko. Afia to ya dini pe. Afia to ya dini pe. Oh, Mama fish up you. Afia to ya dini pe. Afia to ya dini pe. Tiakuwa kwa siada juada ni branda chese watwachi wa friends days nanka edibo ni mu beko kitiana omo guru din meba bibi samasemi. Why do you celebrate Christmas momra umema no? Because mo sorry amo pobronya tade
mo po brunya ta na brunya mpaboa na mo twum maame na mo twum papa no na mo kakejitia na mo ko ha na mo nam ha na kikikikiki chese mo ma nipa kwan bebia we nipa bo ekoto ma ne na anya na susum ene odi bi maame echi na maame so ene na fifiri setu chese unya ho twabre eja mpacho me mo akwa ba na ho ti sen kasa den nyankopɔn mesrɛ wo na deɛ meɛnti buro adenti ɛna ɛwɔ sɛ yɛdi buro nya na deɛ meɛnti bɔ di a na afei wo deɛ nkɔ pakyɛ frɛ me Emmanuel Yeboa pakyɛ deɛ nti yɛdi buro nya ne sɛ yɛdi buro nya ne de ka Yesu awoda yɛdi buro nya ɛde ɛkae Yesu awoda na ɛfa nkwara ho sa bose just offer one drink na phobia ho Yesu ni awo no so na Yesu awo no phobia ho no wo kwan be ne fa so fa ho also phobia ho ana wa mate say Yesu ni awo no ye celebrity ana mbisa say yes mami ensutra say ana mbisa mo say so kwan be ne fa so a efa mo because munye Yesu maame munye Yesu papa ye Yesu ni ama ne mo nti kwan be ne fa so a ebe fa mo every say nakopon ma ye wo Yesu se on bala mbeje ye nkwa okwa asoro yi Methodist ewo fan Freeman so fa ho adwin nakopon di Yesu ba se o mra mbeje ye nkwa nti kire se upompo ase de sebi lumba ewu no obia ade no gana nyina so nti na je se odin ba yese o magi enkwan nti so obia is involved yes sir mate kwa ba na na mo faso ne mo abusua se mo fra mo faso ne abusua no celebrity bronya no man yede chimame na amansa so kaso afa wanje enko Yedi kaino said yes dama awrade na de toso as a family no yes na de toso no abusua atena se adwenwene akwan a ombefa so adi kasamitio kwan a ombefa so adi Christmas no na ju Christmas na enya force sa akura bia benya atade the answer radia bomb now we are crying na penny what do you say 14 hey this one akura yonkoi you would like to gina chu so I want this era to be a yonkoi na madwene kwan a mefa so adi na ju ono me wo se busua no mu nyina mo babom na mudi bom ma yefe sana mesumete nyina mo babom kwa ben so ye babom sesen se bia abusua no obia tete ne fie okay ti mu na madwene e bia we fe ne nyina e be hiem so se ba bia obia mo ban pako ne fie na mo bedi Christmas ni bom ma yefe antim ba cho so adwene o sen kwa ben na mo fa so celebrate say I akrabia uti Abraham mami niska I say wow jin say Abraham mami niska ti o mami nya atade bia ma nti wa sorry ntade betima hye onu mami betima pia akodidi onu abisa fo betima pia akodidi na manya anije enye se force o mami I say atade fo from out so di bedi bronya atade ade ko asori ko betimi de di bronya no bronya emfa won say sika na I say o de ton nyoma bronya I say arade abewu age onkwa nti arade abewu afro ya won fofo nti arade ya won yangoton nyoma papa yangoton nyoma beble bia ma ya Antonio manen so won besra no won asem da so mo ba man fom sapane bae me boa patwa o gas ma bon o mo man fom sapane bae o ti ase e bididi en so se an
andi ana nyuma de kro ebi didi ne bai sisa mi ono ebi didi ne bai yesu awoda ehu nya se betoto nneoma eno de no ya adwen 100%. We say ebi kura de o maame no papa di kan to ama no eno kura bo din esen de bi anka brunya no ubenya no we say o prena wakopa atade ahye na adane asem mu fie ne nya asem ketwa kutuku nyina bum ebi mu efa wo papa no tirimuka e mane ko fansem bebre ediba tene de se entada dali bi o I think say eno beye se obekoso na odi eno mu anante dan se we kasa chinchan yenkoto ade ne mu yesu ya mane nsapan omo kono bi de agudie bi de krobo ne bi other things so efenti ekobasa anti wonu ye wo fufura so bia ba ho abehwa ne nsanye pan bi be ma wo bi be ma wo but the can Christmas na say echima koto bi fufuro ene ha adwen brother bacho odu ho sen kwa be ni mfa so se busua na indi brunya na mane nyede abusua no se ebedur bro na bra o se omoye ahomboa bebre ahomboa you se if se terrorize man no omoba ye wo yesu na omoba oma from sapayamba omode ni omo bi bai o nti se abusua no so mo be di Christmas mo na mo be si also so de omo so de onu kwa so omo so ba sapan so omo bo mo de bibi ba no mo de di Christmas also say bibi ben no meeting dey about the Christmas on say Ghana so ko na ok yes say you don say be di table ba on betimi di amo anwa kosua na ko ya beto tese brunya no ko bi fie nkon sapan fabri biko nyesa akoi pa semena okay mi ebe kon sapan so nyede wo kwa pe mu panwa mekunyina odi aka ho yemfa nkudi brunya no nyesa ya wota tu kwan ewu brunyam ekudi brunya baby yes so tilibia oni wa ofo ni dibum yes oso no abufo ni dibum okay yenhwe wo brunya yento atade ma wo ebe hawo ana asre yanzana yano chirim last year brunya mama to tade mam na so nyina na me share ntene me nya bi kra ene uska baba sram de me bamfa mukubi amba baba sa se me nya bi kra last year de tuma metimi ahye brunya no nya se me nya tade fufu bia Mate, first you were at a friend 3 sisters, and then Sansu your pof kama, and we try is soon as trying. Inti, it trouble you to a Yabubogu. Yamia do my business and a uncle. We say, when you're 10 or so, into a tare barber too. Whatever to be on, I will suit and pack. Oh dear, into bring a beer as smart I did them out. Okay, and I may say, young queen na yanking kind and some for be a fat. You soon, na young dear bear, Upuku Nadi Karakin, Matthew chapter 1, verse number 18 and then 25. So, as our daily chapter will be taken from Matthew chapter 1, verse 18 to 25. As I read. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. This is the word of God. He called his name Jesus. I said, this is the word of God concerning Christ. Now, I want to aso Sarah na ebisi Christus so. Inti bronya no, it's not about MP yenye se fa hu bia fa hu magim enya de fofora eni kwa se woye. Ma montena fi. Munsua opportunity ni edu bronya de achicha fontin ka se basic classes eni nka tokwa na be kese. Sanse nka mebulu na sanse edu Christmas a ubia no ewu fie amen bi ewu fie papa no bi ewu fie come together, then we share what we can do, and then papa in the next year say our phone share mofrano, pray with them, chat with them, then also play with them, pensionera, and have opportunity to have relationship with them. I check and obano cross sorry na da koda da nkwa na ma koda it is a krubia yet so wasem traffic setting na ya na nika se traffic renting enti wan sorry ntama unya kejiti aka ba street me mo hodin ya beburume enti sab krunu ti so atim se maybe efa oven no more afre 4:30 na etu dada na chese ogano oven nam baby eni kwanse nam abedu kijitia ne ba no so be sore so be da so be kutu so be den nya de se obinya kwanya eni abofra no I communication into some dressing na omo de ku school enye kra enye ofifie ba no ho se sebi mfanchemi enipa ni fie sanse mi ka bi kire madam fu mi se na wo ni ya na sebi dressing di mi shada hu so o ma won fa mpi o ma won fa mpi de biara da enunti ye be ko second reading na nsana no adwum bi ankola no abono but are ready enye ready abrante ba konso wa kufi tumasi e bradi nwa no se tumasi akola bi afa udina ba into no so be kinkan Luke chapter 2 verse number 1 to 20 omu kinkan ya de ofa no bi abi wano we wano de wode e wo no aninti utumi kinkan we na wode fa Kristo awoda ni santi mo friend become hey we me can say we ni akubi school na could books in school fees I'm check him so we dey form po 4,500 papa jina hona na kukumu so say aden na bosumi so kura no nya sasika no nyamkwala nso nya baako ene aye fashion ma wukumase monka fro mo mumme ne bako hwan no abodin no te won se babako hwan no adwene be ma no adwene ye obotum adwene bibi nti mu enwene ni nyina ho se ye kire odo a wo Kristo mu dia ene nkolai mu se ifi wa ebeko akoto abrabo no so ne santi susu ehuku papa why susu huku mame a man swa on your single mothers then so mo wade no so mo
adwumaden a moyɛ de ɛboa nwofrɛ abrabɔ bibia ɛkɔso biara gyina ɔbaa no so ɔbaa no maame a megyina hɔ nane na nsɛm akɔlaa bi papa ɛde ade ama no wɔtwe no ho a ɛna mbisa wadeɛ yɛ fɛ na wane de ma bɛmaame wo papa nso na de wo bae wo papa wɔahunu ka enti ɛgya dwuma si kenkan no ma yɛnhwɛ why. We continue by reading Luke chapter 2 verse 1 to 20. As I read, and it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and in lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, was with child. So it was that while they were there, the days were completely for her to be delivered, and she brought forth a first son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds, living out in the field, keeping watch over their flocks by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good things of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign of you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heaven hosts, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, God will towards men." So it was, when the angels had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord hath made us known to us." And they came with haste and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. Now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherd. But Mary kept all these things and pondered them in their hearts. Then the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told them. This is the word of God. Thank you. Bon Samahu. This is the word of God. Me pesa abofra be kinkan ready asem na me pesa obefa asem no ebefa dum. De okan nyina no na obeso kire se. Wi a me ba unu aba nsom e mane ha. Wasi yanko. The Bible never said say na ye registration. Now so be akoni krom. Registration na sense na nye registration. Ne ye dey. Population census. Oh, okay. You to brofo. Krom na register. It's not also Joseph and Mary kom krom. By that time as to say Mary nti odino ko na dan ni ho. Nti omoko baby a na ntwe di menja. Unim na nim na nyabu ai na dwi. Ntwi we. Ntwi gira he yanko ani mai. Na ko wo no. Brofo ni kumu yanko ani. Na ko wo no. Nti owo no na three rice man eso e hwe omonwan. Ewo field no so. Na angel of God. Eba omon tembe ka chom say yawo oba foforo. Nti omon ko no omon ko hwehwe no. Nti Opemsuo Joseph ne Mary. Ana omodi no call baby Jesus
edam mhm ono mo kwohwe am ka say the angel no be ka kire omo nyina yampa into omo kono de de na koi. I think I already asked you this question. mo de nyama bi say go Uh-huh. na frank like Incense. So ana bezoka. Mate. That's sanya wonko ana amebisa bi. Nneema bi omde ko na ani ho nti wa hunu. Eno ano. Oso no ni ho nti wa hunu. Nti Yesu ho asem ene egusu a ye kenkan Opemsuo radio 104.7 na Amoawisi dwumadi. Ye nti a wo aye wo ho a dunya ni nyamba ikura nkwala bi ewo bro so knockout. Ihu bi da. Obeti na pew. Dunya ni nyamba you. Dunya na bom start from November no mo atoa. Minimum bi on kotoro. Na nipa ala o muso munye sa adwuma. We mu nyina no eye ade a de ka ho di burunya no emane ye anika. So but you should be very careful. Edu burunya so a nipa be krum doso ase bra na Yesu ye be wono obi anko no krum and na ye beje so so mo buwa baby sabre na wa kameri obeye den yenye nu be dan wa se nwunwu ho so mbuwuram ti enipa be krum doso obi a sebe buru yana no mawu kuko nyina bebe krum na omo abehwe to bi gufam a ni nyina ya de ka burunya no emane ye edenti mesre ye mane se edru burunya chinchi bibrebe. It's time for you to rest and then read some of your books and also have an opportunity to be with ubia wofie na oye burunya die ye mane hia bibre kwa inya ebre emfa emom. Okay, can I toss me in son and also if you know Patrick and or the my Patrick is saying Chinyamia Dumo. Also can use who Bruno, say there. So, Yesu Auda, like Yedi Edekai, Yesu Auda. Like Canada Macrana can you? A didi a kai Yesu Auda. The entire ewu Yesu na ni penyi na ni aje ni penyi na bitu ni pa ba krupa ya wono ewi mu kasa ati asenti no membese bire mu be coach menya mu teacher bisa na question bia ngeka fo nyina nti e question ya be ye skidia ati ase kan mi enko. The continue of the reading will be taken from Luke chapter 2 verse 8 to 14. Now, they were in the same country, shepherds living out in the field, keeping watch over their flocks by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes, lay in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men." Amen. Amen. Chicha bi amaka chicha no say the angels of the Lord came down and glory showed or can see page out or no koso showed around the home corner a cabin chicha unto home corner until that usa baby. The angels of the Lord came down and glory
showed around. Let's just say ɔsoro abɔfoɔ no ɛba asase so pɛ ɛna ɛnuonyam hyɛ ɛbaeɛ yesu a yɛaho no fɛfɛfɛfɛfɛ mesrɛ mo efie yɛgu so a yɛdi nkɔmmɔ yɛgu so kam sɛ ebi mu gu so kyerɛ exams no ebi mu yi nti on the 9th deɛ hwie be yɛnyinaa yɛde bɛkɔ akɔgu ɛsɛ yɛbɛtena fie wopɔ bi kɔ so a yɛnto ne din yɛn nso na yɛyɛ a mohɛ nsakyera mohɛ nsakyera mabisa mmɔfra no nyinaa gye atom sɛ buronya yawo yesu yawo ye ɛne buronya kyɛ last year koraa deɛ metɔ abɛn bi yɛnsia no piipopi gya deɛ ɔsere wiase no asɛm baako pɛ wɔ wiase o sɛ maame abɛbɛ sɛ make yourself happy before you die ne nnwuma no ɔto ɛnyɛ biribiara sɛ ɔwe corn beef ɛna ɔbɔ no tii no so wayɛ na pisi pikaa wanyini o na wonya kɔka sɛ nana na tii deɛ ɛpi dodo womfa nsuo hɔ no sɛ make yourself happy before you die wɔtwa no nwom ti woduru hɔ a ɔtete corn beef no we paano ne da no baabi ɔde wɔ so wɔde paano no bɔ kɔmisi so a ɔnte ne dɛ enti no ɛwɔ sɛ n'anom atɔ so deɛ ɔdi nana na doctor sɛ mame no ho doctor wɔ se deɛ ɛyɛ deɛ a mɛwu ne deɛ ɛberɛ a mɛnya mɛduru afi meyɛ aberante mɛtɛsi anam de akɔyɛ dɛn na obisa saa kɔhyɛ no nti tete no na ɛyɛ dɛn na papa iski ɛyɛ dɛn na prɛko a yesu mu sɛ wo no December 24 nkɔla nyinaa gye atom ɛdeɛ na na ɛwɔ hɔ ɛna mo nso mbɛdi mu buronya mo de abɛhyɛ sɛdeɛ fa nsɛ yɛ nuanom mozimifoɔ ebi di wɔn mo ɛda na wɔn so de ayɛ kɔnkyerɛ bɔ mpae no adɛn na mo de buronya no mo de di me bɛbɛ yɛm sɛpɛ mo ho gye mo ani ankasakasa na ampa sɛ yesu yɛ wo no 24 papa iski 25 ampa ɛno no deɛ yɛagye wo akyinye bebree ɔne wan sɛ theologians ɔmo bible no because I'm calling you can't just talk to them anyhow kafra now more GD and then the next and crying bebre omo esuban sesa wo bekro medical GBBD na ade obekomu no na ade anya no crazy aka chenze we akakai enkomo enso na nya kakai atiase nya kakai nti onyini na obo nsa de nya kakai asa na ame twanto obaso twanto nkola we ya yimu no are coming na they are coming with different character and different styles. If you agree with me, that I say, maybe good research to search on the day I must say, Christo no yawono inti say what are they trying to say? No krebenu Bible shouldn't be how they to be. De ewu yesu no so say burunya na chinchin yawo yesu ama the bed abeto ye na wofo eni pa ahodo bebre enso nanka menyini se ne saaso ndi sk ye den na wo bible no ngaso no bi agin wachi yen na me say 25 no yesu dai wo no kana mofra na atibi nyina ntibi there be ane aden ye den because tete da no na nye burunya bi na hyeho nti ay den light breath because odo mu ko akira mu nti ase ti fabre ni mu ye famisi ase ai sofu enti we say na Ghana ye te ho ne ase na abrofu bedi yeso si omu bedi yeso no mu de yanko bible mu odo yanko bible abrofu bedi yeso no nti ase because Ghana ha na ewu yesu and go for Ghana it's also a long yenhwe die na no mu ye wo sabre mu a sana mpesa me bisaw sabre no
say afino so na Christopher ni afida mun afida mun kan sa in the context of Christianity na mun afida na Israel for na wa afida enti na nyema dwumadie ahodo so e de che say afino akọ na wiye ya enti enu na more activities krum ye shia ye tu oware ye boludu mantemu ye bampi nkolane ni abrepa dura nyumra omaso bubu akotena ho akoje anansesem kama mo ba ya mo si boy ya je afri mo nsem ma je afri nsem a mama nkola yi so nipa mene obi ni yam sese no because all junior school fees obi to the next academic na fees so wasan junior bring atade tram say kama mo friend to say sana tie ana because we want to celebrate the Xmas and ye be ade aso afasha bi na na ehye ho but o Mike ni mamra wonim na mtim to dok afasha bi wo ho a na no yedi enti anu no na asori mpanyufo no wiase nyina adwen ho se okay yedi bedi sa enkwala mu tim ya bi sam aden na yemfa yesu awoda no mede emehye ho so na yemma sa ada no ehon ti na enya kronkron ehon ti ni ai bra enti na ho ti na ma gusu tutu for pa gidifo akukudanfo no nyina gitu se 25th ye de beka yesu awoda say ajenkwa obewu ajenkwa savior bia mfa say na Israel for no da bia no mu wo gidie bi say obi baba aba yiwo mafi on enko aso enti na mo say wo share readings ni nyina na ye refer to no enti ajenkwa na ye hwe ne nim wo so kai aye go yesu ase de bi say wo se wo mo oh ne ajenkwa so do zi kan wo kaya de as if say emi na ne nam na edu na conversation ni course say the trust them natural Jesus na man mu ne nyina ya say no okoka say ono no ohini bi a wo ba baji ni de sabe de no ohini date no na ma mofra na aye kakaka no na mbesa o chi mam ti say sa na tie and even if it's a birth of Christ does not give you an opportunity say ebi ni so bi tie say yes or no parents be pie one fa na pie asemaba na sabi ko di Yesu awoda anyanka nya so dem sa odi ni kwasiara ni bia finito mi di bi ho enti ye no a Christopher no di Christmas no e be kai Jesus awoda enti edusu a ye ko asori dem akopompa kan readings afa Yesu awo ho so na enchire wo say Christmas no ye wo bibia ya de che the chiro do it sounds like forgiveness ya me de mboni be chama so do de nchem yesu na e wo ye wiase na wo tumi de boni che oh ya do oh eti you say no Amoawisi mama part the ye chere amofra nyina ne say Christmas no ye da ye de si ho. It's form of love and understanding. Baby. Awoda. Na hwan ni Yesu ye obi a Nyankopon eyi ni ba wiase say omra na omaji nipa nkwa. Enti na wo no e odo. Na wo no kire Opemsuo. Yesu kra wanto bronya atade. Na mo di bronya atade ha nipa. Ase nyina no say Christmas ni dusu a ye child ye the money che na ye child ya tredo ya ko child ni akwa sori this is the essence now Boxing Day no so do a hona odom e be exchange gift ni adade ezien ye bro nya de ni de ni nyina fa asori ho asori Jesus no efa Jesus ho enti ni pompon so pa na say ye kwa asori na dwumadi o hobia mofra ye de ho agim say carol night ye to nyum na ye kan Jesus awo ho yi enti abofra bia we na ye so wo do wo ye de ehim enye say na me kwa ha
me kwa me ko ba bia e boss bia ba ni sa nyama no eno no nye Christopher se ne ye didi ye celebrate Christmas no enti na Amoawisi ni mama part ye ka kire ankwala ni nyina ne se bunya ya abai yankwa asori na yemfa ye honje asori dwumadie ni mu na yenkoti Awurade ahonsem na yenkai se bunya no twam a yebebie school no so na ye bie no books to school fees tua ene niema bebre enti eni kwa se ye de pressure ato Bim so bachelor exams kasa bim so bachelor exams registration ya dia enti Christmas ne so na ye kwa asori ko danya ya Opemsuo nyame ho sem nyina hwia na ya ba fie na bibi kakra awofo ebenya ade ama ya na ya fa ne sa na afi no yesika no anke de be ye be pressure awofo so towe mami yesi no na omo se amfa sa pressure na ma awofo ya omo betimi asie se sika no se 5 6 hona ye be bie school no na omo sika be ho ha se books bi na ehia awofo e betimi ato books yi amaye se school fees bi na eso mutua ometimi atua school fees yi amaye ntina Amoawisi mama party etu amofro nyina wo na wutufu na family nka ho wo na wo kama asem eski ya dasi yenko de wa so de otobrunya tade eski kasi ana ashini bia asimyo de otobrunya tade so papa beni yemo akwaba na yenhwe asem bi una wo ye father se brunyi bisia ide ne koso adwunim botom brunyi bisia o yem so na se bia we free minded se brunyi bisi no problem bibia be flu brunyi bisia wo ne o manentem ide na ye koso mama we de ayasam kasia pa let me say last year a small boy be na omoko form 1 you know say that na one to atare SS1 and JHS JSS1 okay say na man to atare mo saying because we should see association the way city here what the member ko small one yam kunu sa na ko small one be Opemsuo atare nde yam yam fan bia na sia because we should see education we here kan o ye din anya me ko kromba no sida waka asemo okay on the medachi here me sadia empedua ne bi na yenye na akwa no won fi sense abre no on na twidam tam na 8 years 8 years 8 years 8 years no otiasie okay yes ye kwa so no ko fo na tare o hono de na o tumi o de shey tuna dia so come on say do da my fine okone sana my dream medication nti if you kono em say man last 2 year last year man said me say matare this year so me say matare ai ne bia na sem na hia no akwa no ai me say matare nesa o de hunso na ba ko na kan ho ne ọba ne mpo de ono nhyeda mpo ni yo kika on de no so dwin ne dua no onya mu ba ko bi nuama na nyame nhyira wo mofa mo nyina matie papa yedase mofa mo nyina matie bi se eduburu nya kwala 8 years o se nya botre mame kuchichi a ho ne mana atade de woda bofra no adwene ho yi nti sebi bru yese wunyini nko ana abetimi adwene bibi ho bofra ne kan se no kura dada ye okan ni hia bisuku ni oma na meduane so ojitum from there up to this time umisan sebia mi bru atade bi kira bofra wo tema wo naja na ye besre bofra ne se munya tema
papa tema mu dru fi se edu se aya na adane family war obi kura tumi se oba no betimi so ne be man kura nkasa esan brunya kakra we ya edi pena betwem akoi just have 6 days or say 5 days na twem nu na wotwe na twem na twem ni besi twem oba o time kola echi ni agi be ma ebotum scan nyina edi akwa bontin yewie bedidie to my weekend to my surprise mam kwadu I do kwasiada eno no asetena padwumadi abo Abraham ti yene no ebedi enkomo ono nso side no mun ta ne mema no kontokwa obrunya tade ho mamska koye shopping obu okro oji onkoye na akototo bia bi force for new omutwa force bebrunya beba na muta eso omutwa force bia grade 1 ne ho no de from tai gu ho de from tai gu ho de from tai gu ho enti brunya so ano ahange mema so nim dwom nti oba ne giskana sa de ne 5 cities ana ko to 20 cities on the bet no am going to say we no de aba bet no so nti basa na edensem bibre abafio ya mema musunya daje nso mofra ne nsan kokuru mpeso to mana kotomano na se dia aden how fana akura no onani beji afa obi school kura you will be the first topic the because school share jai brunya no jai because they are going to share whatever you su fie enyina me ba una po bo be kanya enyina ka bo ano na wa chimu school ho amobi ehu de course matan wani na o na sa na beba akura bi na wuti o ni mwe enti madam say ma akura no ni no kaka ku fi akaka chane ma mi say ni madam koto dokuno an oton susu a mo nje fisha ibi nanu eni 4 years ai fisha ibi nanu de ompe o fisha akata nanu oni se esi dada afina aba na adwunim 4 years oto dokuno mpa fish bia omo akuna musa no omo tabi omo nu good omo tabi omo nu se to ahon na wana esinto bi nanu ene de na duan ne so to adwene wa enra nutumi ka asem 4 years ntino de tie bia no omo wo adwene so metimi akasa te esrem man titiru esrem mususu ma pressure ne no so emaye wubu fukura sebe brumia na ka kirewo eso de wunu ti ankwala na adwe kula bi yemi adwe dano so ai ena ma mesimi yemi sales na kamida akola 2 3 4 years wu yemi sales say eni onya 10 years so be siwani so akola bia wo say should be controlled ati ase me lo ga say o penti chenche sabi wo pe janka be so betama bulinsam so let them know say the akola da wo kwa to ka abre me wo hina de betwi okura unu so ebe den wa kutwika na baba beji su yo adama to ka ketu bi abrelo na aye enough akola bi na no wa medi nkomo wi ni maba am ko du so no wa medi nkomo because the next shop na wo mame mu fie side na mame o ton ma ko fabro ni batenten eno afafa ne ma akola di agro enti akola ko share obo mame ni ko ti trekese kwan ko show bro ma mi no 4 years na bi na meken na ne ma me ba no se ma me se behe akwara no ma behe bonibo ogina ho bonibo okoto bonibo ba ben bonibo chese o explain bibia esi wo ba bia ye ton ne wa no enyina wo ho e ma ne ma me ti ase o se ma wo de enko hwe wana ne ma me ka chense wura ko de me kuma ko hwe ne mu min tobi sanse miniska asempa na mekachonyi buka mekenka chon eyina yesa miracle nai miracle na yesa wose ma mesi ma no wose na manzo ze ma no bu batenti bu batetia ena wato ade bi ayese na wato alupro bi awada o chire mu nyina chire na ma me no wa me fra dwa ma abre o twen no se twen sister twen awo twen no me ma first capre o mbutum a se bi ko konti e ko ese bi o mo pai be ya mo mo a
edu ba bi ne ntumi a ombefa ombewia yema ne masada yema ne masa mam ko du mo akwa yeah na I want to say na me adom na so adom ko yi na say ye bi wo efi nchen ho no ma za I room for asonda no ete ko dine say ye fa ho no mo na ye chia sana ede na me sha bo se me ba besra wo na le so ba hanye nan kwana me ko nenye kwasiada ene de fatu fombo ko pasem Mami yeka brunye yeka brunye edubunya ma ha adwen ode wa na menya adwen nyina ye ma me binom so ha adwen da bi we mfanko e ma na mama ha adwen okay atase mama ne bi ho so wonyi wa ha so bekwa ko yi wa ha no sande onni na chiri wa so ko yi atase mama no bi so ye ne yentu ye ma de ya mete ase no mo ene enfa no nkonya mbo chira ai sro ye ni nkola no bo nyi ni na o se ka chira o mu se e ba se ni bia e ya tete a e didi sabi obi anda o fa san ko chese obi nisika obi tru nkola na kogu no we embeso hey you didi onye didi cross we didi akura ni bi kaka no de atete ane ayi o de free soro no de asifom yen kwame ne mfa so nkan kire o mu se ebi ni ho na da se bo a awurade behwe yo ma part me was initiative nyina say omomuti Opemsuo radio station eti omunyina na ma part baby ade asembia wo kama meka say wo hia ni stubborn proud why bi ni ho onso so woni masempa ye ka kire nipa onso so ya de ha ye na brunya so asempa ba ni kanji se na wo ken say ye mai ye ni bi me de ambibia me de me fie ye sample de ma obia se won fa bi enye se ne ameme ye ne ya eboa me achenchin e beboa bete fa baby ne betimi aboa de nti ne betimi aboa wo afena so se kura de baby asan akohye no wo wie afena akotua school fees bronya ne free hwa just some 3 days just some 3 days 1 week ne ya be school na nkwala esan ko school amya san ko tua school fees enu nti no me se maka cha me mase de bia ye bronya e de maye wo ye fie ho birthday pe na ye special day because that day ni ye fe ba ko abeka ho fie ho na bronya ne de de bia ye bronya e de nti na de bia ye bronya se first na nka ye fufuo ne mo na ye de differentiate bronya ne ordinary days be se de bia ye de fufuo de bia ye de mo de bia ye de jollof de bia ye de aduane anka na first ye de tete bronya ne ordinary days ni mo no se ni nyina ye ne day pizza every day bia bitimi di bitam bia ye ni occasion days obehwe se ni amekaza se masem na to na koma so ye ni occasion days to say ye wo normal days it's me occasion day occasion day de mami birthday ni twemo ye school fees enti se wono mate ho na nyame ye wadom na sa fe ne to na se bi ni ho no mo a enkwala nso mpe kasade o enkwala pe nkasade pa enkwala pa krokro na akrokro no nyina no enso so gina sene awo owofo no onso wo beye no ekoya na de emunye ama emunye kwadwe emunye na emom no ka hu se school fees nti wo de enne menya pizza sika emeye ni enti misraw enne he ye be chintere like e was senia obe present asem na kire akwala na obete wasese me maame we de waka asem ama atoma koma so ene wo senia yen awofo ne nso so no yetete ye ma ne wo fie no yetimi emma different ewo da me ho kire me ne da me ho kire me no ye ma ne show at times ye ma ne show enu nte ne time bia no be kan mama de sa
dada de sa so obi a woman no wahuno ebi wo ho a mum ye man kwala ne hu ena obi nu ho nso so akoye te sese ne ye kan wale asem ya ye wo be ma bi ho ebi wo ho ebi ni ho nti ne yere onim se na mekunu ye ho ye ana mekunu ye sa ebi wo ho enu nti nkwala no da enka emu ye no ne papa mu a eda emu ye no ye ni sikani o sikani ne wa ne se ne awa betete wo ba ana wo no ma betena wo fie ana wo no mo mutifie e betena enti sikani ne se na de me ko adwuma mu me ko okrom me ko pa wo pa ene ni nya 20 cedis we de hojo enti ne sa de ne memai emoma di 10 cedis e wo 20 cedis rama nyima ko jantwini memako asa driver for abrabo no kunya obedini ne mepa mmo adan he ko binya foforo mmo enti no 20 cedis we de hojo enti we de me fa 10 cedis enye me masho so wotimi yes ade no o wotimi yes ade no wo fia da e bi kura da de na bi wo botom bet da de na wo nye ready so wo beyi wo ka kira wo ba na wo beti wase bejedi so no into time say gina senia ye tete ye ma no mama part wo de wunim me kakra na wunim senia me ne me nkwala ye ti wo fie me say to da ohu se nkwala se wo mu ni mo nchewi a ye de si kira fa ho na ye de nkate ewo mu na ya bo ne pone sei no tete de bi na no ye na aye si kire no na na si kire no mo je so dia wo dia ne ko dia wo na gu uya no obo ne de no kokoro wa no chi grow no minim shoyi na da no bi meto sa me kreke femfa me pese me ye bibi me nkwalai energy ana me se na me ye nchewi na me to me ye nchewi ma me se bro ni nchewi me se da adwa me sister ya me fe na adwa temi hwe e ho na me ko yi bro no ya me adom so me nya sa yellow con ni bi ana de kama na me chi abro nko chi nkati nko me wie ye na me de nchene pro ho wie na me de bo modin a na unim sani am ye bi me bo bi tintintin say bi be tintin na fa fa so ye round tra ni bi so round na unim sani am ye no mancha ama me nkwa me ma no am share the friend kwala na wa around no no mani age wato part awa hu area ho no share the friend kwala no na me de say bri the chichema na me say mo our day na ni e no and that day sani nkwala be gu me so wo fie ho no mo no ti ma part ni me te kwa ho extra bisa no ohu ti say some petty things ene de giye ni o wiase yen asebe yen ni emoro so no and $19 of credit akora no so $19 ede papa so wo be ya wo be cha be ko to video mu aye ntino atwa nkete emo ne bi wi afafra enche emo ne bi wi afafra aya se wo tete na koto mu sedaka se we kura yin bi obi endi bi da what you say omo ne dika mu di so ewo ekwan a ye fa so communicate with yan kwala anytime bia omo ne be na ni ona po na ma bo na she mbebere be na no me say mama party ni ice cream trepe ene koto omo so na ni ya na jo akomo onu ni so ahunu enti at times I will for yesra mu enye sika kakraka enna ye de mayema energy so sika na ye de betonto akwa aye entuma ye wo bi dedaw eduku ye wo bi dedaw he me ka me ho se me ka kire me ho se me se me jama me nya sika ni bi nsusu ntia na de bia me ka se me repeat atade for almost 3 years na me mab ni bagie no I would do that enu ye me repeat atade baako for 1 year na se me ma any bagie I would do that enti I will for yesremo eto da munya bibi kakra bi ne mfa ngie manani adachi bi ni ho na wo ka kire na obete wase madam wase ya das papa onko do to da enye bibi kakra ye shifting nyama ya na nkwala no etwen ye mu nyina ye communication ye lack ene mani na ba se wonu ma bronya ho atwen ludu kurasi o ye wadun kura free blood bronya no so no buludu de obawe no ma na nsuo nkofo am do mfa kwan so sa na mde nkofo fa kwan so no anu nsuo ada no wawe na nipa na revive no asande besie ni we de yenchewo mu ahokyere ne sabi buru de ama bofra no ko ba bia pause obisua ama setena bia do so ama no etimi
aboa no bibire kwa mema nso a mo ya ade o saa kwan so de bia meka emse na de mi wurom no mai sofo na de bia ne ma no see to it to take care mankura na nije communication na omo hwe yi no mo yese enema bibire ya de mmofra na adwe free ni oma we num nyina so nti esrese mo ma yusua men popo mesrew na mmofra no bi kan popo wani mu so mesrew wani dim entiatia no say me the first and obi ehye bi na the pite ni nya adwene me nya adwene wate de ti biara nyaminim se de ti abasa so please kan mu nyina shawo yam ati ase na eye ba ko pebi kura na odi opa mfanya hwe ye chiawe ya ji ani enchemi na ntwenam bi no aye ba yiri bi no aye mi me ka ma me na scan wide beto akoko se ba ade bi de akoko kusu anua efifa akoko unimariko young boss o ye na first day you hu bi ha go for adwino ma me adwino de ba tu tirim no ukura wa adwino mbabru so osiwe akoko nua akoko kusu anua na abrofo nso nko ani di tu di ma skin ne effect san so ma obru no eba normal be ma me ya no abayiri di majun ya de kombi eni sadi kaka frefraye ena ochiye me cardians ma ade ya bayiro so akura boni nya bayire da so na ade da ya mu so bayire ode yikwa na ye samo de da ya mu so cardians amade ya bayire so akura boni nya bayire we ye akukokushia enua abrofo na tadi ebibifuni ntiburu nya no wunya we ndia yesa wo no onya abrofo na so te besremo eni diem se ma monfa mofra no munya omu kekekeke monka no boko ami ni pasen ya ombetiasi yada mase manke bechia obi baako na papa nso achi obi na chicha nso ne ekwe baby yo akonya ide mechia fan house for say fan house for ma hada na minja omumuda because omutie ye hwe ye pa titru ne Misbel Melinda oba ose watch out pa na o feel pa me feeling usi bro nyo me fam mpi ye beba ompiska mi ntua we maka che ne so china ya omra no mesra me wa hanu nti oso ti mechia wo mu nyina mechia tiefu nyina ye mamu afisha pa in advance ye na munti wada na sisa ye na pa gidi nya na sie ko nya nani ashase ya se nenu so no bi nso 18 enti ye mamu nyina afisha pa in advance afise semre enya mia yo bia ko kama ye mo friend na radio shira wo mu ye da se papa oni papa ku bi abachi anu ana we de mfasa kwenye sunchia asante mahina asante mahina ya chama bronya no yeboko sene be ya enkofa sembiama yati fi mfasa kwenye sunchia so fo ina se samre we ya mra ya kai kristo no woda umanya boko that's so say maninye boko eski de on to bronya tade no yenko ye be kasa awofo nyina hye no so se bronya du sei no mo de nkwada ni pia aya na ye betia ne se ebi a mo de mo ko ba bia edware nsuo mu ni adade wo betia ye se akwala bi why say wayra nsuo afa no pool no okotom no enti Amoawisi tu awofo nyina fo se ebi fa bi asom bi hunum nyina bronya be mo de emofra no nya botrema so mo pie so mo ni enko mo ho emayen yempese ye beti se ye de akwala we ko ha se ye koji ani se ato no nhyia mufo no so driver fo no to mo bo ihia mofra no yesra mu pa ana se ye ko asore nso so aya ma ye nya nkoda no ofie nkushia de nkoda ni nyina no na yemfa wo mo enko ana overspending ye bronya no ska ye die bia ante oni ska ye se na be ya ye school a ye benya ska ni bi ye de o teacher ni wo pe bi atua na ana nso so
yenya enu abema Daddy Lumba obo children of the future obo nyoma nkwada nyina enti enenzo a yeja ne kwan na ne Amoawisi enso so ye ma no dem ye mabushafo nyina ya akos ne asese na me fa no kra hu kan ka be yate edas papa edase yeda mofra nyina so ase abofra nya abotre tam chuku dachi obi ntimi na firu nsem na nyinyi nti ma no papa kan ya ate ase ma no abranti bi anye nti e stadium na edan a efia no otim dan eto aso ija to ho nti jan to ho no na abranti na da na yetintin friend titin friend o sorry boom obuwa na draw no ma no otwe no yi ni certificate we week university we give ni certificate na de nya na o ye masters at that time and o de enu nko a share ne motom na o de ni won share atade o no pia bonten nti pia na o se na wo koi na eja no se ma minni kan fa we nko se ba bi mra me ba na nioma no asia me ye adwuma matobi hwe ni din am se wow abranti wa sanka nyame nso chade edan ni jana nu ifie nipa ne montin so for so ya na nipa ba kote the next year o yedmo for 17 year frɛ omo ni hantwom na omode ebae ntino ebesere se yenya boko na nkunimdie beba nyame adom bibia be kama ama ye mofrɛ asamsam mu twoni nyina yishira mu kusekusesu bia ntwoni kama na ebi anwamu enepe ena yedi ijamko ne mene meba ju ena eski ena me papa Ebenezer ena fe madi na mam kodu ya che obia